Alo ungivuselele milokathixo wami ezuli tumivuselelo Ezuli tumivuselelo ongifundisa ukhuleka nokufunda iBhayibheli. Ezuli tumivuselelo fundisa ukuthandaza neBhayibheli. Ezuli tumivuselelo fundisa ukuthandaza neBhayibheli. Kathixo uthanga phakathi kwami njalo ungivuselele milokathixo wami. Ngingena egameni lenkosi Jesu Kristu. Shinokudla bongakahle kahle ngoba nje bengidle ngitsho ngathi siletoza sithandaza ngo-9 sengikhohlwa ukuthi konje umgqibelo 8. So nje ngithi ngiyacula nje hayi akuculeki kahle ngoba ngisagwinya. Ngiyabonga uNkulunkulu usuku namhlanje sibonga iviki eselifinyelela emaphethelweni. Ngiyabonga uNkulunkulu esigcinile iviki lonke kuze namhlanje. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu esiphumelelile ukuya ey'nkonzweni zephasika njengoba kade sile izolo na njengoba besila namhlanje. Ngibonga ukuthi izolo ngamqaphelile lo bhuti lo ngasibuza ukuthi ubani lo ogcwele umkhuleko kangaka ngoba uyamuza umuntu ojwayele nokhulekayo izolo. So ngiyazibuza ukuthi ngisazobuza ukuthi ubani lo muntu akade bem-organizile lo osenzise ama-prayer point amangaki amathathu izolo. I think abe-3. So kanti namhlanje nakhona bengamboni but mayeloku eqhubeka ngathi uye nje lo muntu kade enzisa ama-prayer point izolo ngenkonzo yabasha. Nje sengithola ukuthi ubani umfundisi Dube umfundisi pastor usho umfundisi wakwaThema. And nami ngiyasola uvela ngasola mangizwe isibongo sithi Dube ngacabanga lo mfundisi Dube no way tough. Wayedlala boxing man. Ngacabanga yena. So and then imessage yakhe ibi significant kakhulu kumbuzo ke bengiloko nginawo kuNkulunkulu ukuthi fangenze njani. So make ngena nje kwi topic yokuthi uma uElisha umlinde uElijah lokho ngidala ngiqonda but ke okubeke ngendlela ezwakale kangcono kakhulu especially futhi ngoba kubhekise kwi youth especially ngoba abantu abathanda ukujaha izinto. So ukukwazi ukukhonza phansi kaElijah ongajaheli ngathini ukubonakala nokuphatha olinde uElijah saqede isikhathi sakhe inkonzo yakhe ayibekelwe uNkulunkulu
therefore mase kuyisikhathi sakho-ke u-Elisha njengoba ekhombisa ukuthi ama-miracle aka-Elisha aye aphindaphindwa kabili awenzile kunalawo ayenziwe ubani? U-Elijah. So ngibonge kimina kube imessage ebalulekile kakhulu. So ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi siye sayelalela noma singazange siyiphethe ngoba bese kuyisikhathi sokugoduka.